rwa gisirikare muri Kongo rurasaba Sena gukuraho ubudahangarwa kuri Perezida Kabila. Joseph Kabila wabaye perezida wa Kongo imyaka 18, ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bukomeje kumushinja ibyaha byatuma mu rwego rwa politiki ya Kongo hazamo igihuhusi. Mu rwego rwa politiki, abanyapolitiki bo mu gice kivuga igiswahili bari kwigizwayo. Joseph Kabila asanzwe ari senateri w'ubuzima bwe bwose, arashinjwa ibyaha byibasiye inyokomuntu ndetse n'ibyaha by'intambara binyuze mu byo aregwa byo gufatanya na AFC M23, ariko we ataremeza ku mugaragaro. Urukiko rwa gisirikare rushinja harimo rushingiraho hariho ibyo ibinyamakuru mpuzamahanga byatangaje ku byo Kabila yatangaje ko agiye gutaha anyuze mu burasirazuba bwa Kongo, maze abategetsi babisamira hejuru, aho wakwibaza ukuntu abacamanza hamwe mu rwego nka Sena bagendera ku makuru y'ibitangazamakuru aho kugendera ku bimenyetso simusiga. Ushobora kwibaza uti kuba Kabila yagaruka mu gihugu cye anyuze mu bice AFC igenzura, hari icyaha yabakoze? Perezida Joseph Kabila nk'undi munyekongo wese afite uburenganzira bwo gutura cyangwa gutembera mu gihugu cye aho ariho hose. Abasesenguzi bamwe na bamwe bavuga ko nta cyamubuza kuba yaza muri ibi bice byamaze kwigarurirwa na AFC M23, dore ko na hamwe yari yemeza ubwe ko yamaze kwifatanya n'uyu mutwe urwanya leta ya Kongo. Biratangaje kuba Kabila nk'umuntu wayoboye igihugu yazizwa kuganira na AFC M23 igamije amahoro, kandi na leta ya Kongo Kinshasa ubwayo iri kuganira n'uyu mutwe i Doha. Nkanswe rero kuba abanyekongo ubwabo batanga umusanzu w'uko ibibazo byabo biganirirwa imbere mu gihugu, nk'uko urwego rw'amadini muri Kongo narwo rwaje kureba uyu mutwe i Goma. Kuba abagaba bakuru b'ingabo za SAMUDRC ubwabo baraje bagahura na AFC M23 bakaganira kugira ngo bagere ku nzira y'amahoro yo gucyura ingabo zabo, ntacyo byabitwaye. Kabila nawe aje agashyiraho itafari rye mu gushakira amahoro Kongo nk'umuntu wayoboye iki gihugu igihe kinini ndetse ataratangaza aho abogamiye. Mu rwego rwa politike, Kinshasa irashaka kwigizayo abaturuka mu bice bita Swahilifone. Muri uru rwego rwa politike, kubera ko Sena abayirimo benshi bahengamiye kuri Perezida Tshisekedi, ishobora gutora ikurwaho ry'ubudahangarwa kuri Joseph Kabila. Ibi byazamura imbaraga nyinshi cyane ku banyepolitiki bakomoka mu bice bikoresha igiswahili nka Joseph Kabila, Matata Ponyo wabaye minisitiri w'intebe ukomoka muri Kindu, Moise Katumbi, Colonel Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa, aho aba bashobora nanone kwifatanya mu buryo bweruye gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Hashobora kuvukamo intambara ikomeye ya politike hagati mu gihugu yazengereza Perezida Tshisekedi, kubera ko nubwo bamwe muri aba banyepolitike bacecetse, ariko nanone gushyiraho impapuro zo kubageza mu butabera n'indi nkingi ikomeye cyane yo kwiyunga kuri AFC M23, umutwe wabugize imbaraga zirenze muri politiki ndetse zikiyongera ku za gisirikare usanganywe. Ni amakuru yaragezweho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Njye nitwa Journaliste Thierry, mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi ni Kadamu TV, turabakunda cyane.